Pa mislim, prije svega osnovna stvar je upornost. Filipova i svih nas koji smo na neki način sudjelovali u tome je neka tvrdoglavost, upornost i evo upravo tu iza mene, tamo u onim prostorijama dole, je to sve počelo uz par rakijica i zagrebački Badelov brandy sa stanarima. Pa radi se upornošću, ali s druge strane ne može se raditi bez zajednice, znači tu su stanari jako puno pomogli i podržali Filipa i sve nas. Ono što gdje fali ta zvanična nekakva podrška, fali nekakva odluka možda grada ili države da se bavi takvim prostorima, da se bavi zaštitom tih prostora. Ja mislim da je ovo jedna vitrina makedonske kreativnosti, makedonskog upornosti, i da bi zapravo trebali svi biti ponosni na to.